Gost Dnevnika i večeras Miroslav Lazanski, komentator lista Politika. Miroslav, evo, čuli smo, francuski avioni su prvi poleteli ka Libiji, praktično prvi i izvršili to bombardovanje. O kojim avionima je reč? Ono što smo imali prilike da vidimo, znači Rafale, modern avion, Super Etendard, mornarički lovac bombarder prilično zastareo i imamo Eurofighter, to je sastav britanskog ratnog vazduhoplovstva. Mislim da je Eurofighter poleteo, da li su iz talijanskih baza, koliko sam vidio zadnji podaci, Charles de Gaulle, nosač aviona francuski sa kojeg bi mogli da polete Super Etendari i Rafali je prilično daleko od libijskih obala, čak nije ni jasno da li je na otvorenom moru. Znači, verovatno Italija, ono što su najavili, dala sve glavne vojne baze na jugu Italije i na Siciliji za korišćenje ovog vazdušnog udara. Na stranu ovi tenkovi koji su bili pogođeni, koji su prvi ciljevi, da kažemo, koji se mogu očekivati da se gađaju? Pa logično je bilo da je Francuska, koja je bila i predvodnik u svim tim zahtevima da se bombarduje Gaddafi, išla je na tu vrstu opcije da se gađaju oklopne jedinice oko Adždabija, odnosno oko Bengazija, ne bi li time pokazala da je cilj da se zaštiti civilno stanovništvo u Bengaziju. Možda će sljedeća faza biti udari po komandno-komunikacionim centrima libijskog ratnog vazduhoplovstva, armije, možda aerodromi i tako dalje. Ali reakcija Gaddafija je potpuno vojno logična. On je svoje snage, čim je krenulo bombardovanje, on je svoje snage uputio u sam Bengazi, time ih je prikrio. Kad njegove jedinice uđu u Bengazi, vrlo će teško biti avijaciji da razlikuje protivnike i da se upušta u bilo kakvo bombardovanje. Dakle, njegovi tenkovi su iskoristili, njegova vojska iskoristila ovu vazdušnu kampanju Francuza, Britanaca i drugih, da jednostavno uđe u Bengazi. Vidjet ćemo šta će sljedeći potez biti, da li će libijska protivvazdušna odbrana otvarati vatru na... To je znači nešto što bi moglo da se očekuje kao sljedeće od Gaddafija? Pa ukoliko se intenziviraju vazdušni napadi, ukoliko Francuzi i Englezi krenu masovnije po udarima po aerodromima, komunikacionim centrima, onda će vjerojatno PVO dejstvovati. Za sad PVO ćuti. Oni ne žele da otkrivaju talasne dužine svojih radara, mada sve ono što libijska PVO ima, sve to poznato zapadu. To su sve stari sovjetski modeli, pitanje koliko su modernizovani, nešto francuskih raketa Krotal, dakle nema tu tajni za zapad. Oni za sada verovatno ne žele da dejstvuju, čekaju odgovarajući trenutak kad ta vazdušna kampanja bude masovnije karaktera, ali će na samom licu mesta oko Bengazija, ukoliko se ovi avioni NATO-a spuste niže, gađat će ih s ovim lakim raketama, prenosnim raketama. Koliko bi, kad se sagleda cijela ta tehnika i tehnologija, koliko bi sve to moglo da traje? Pitanje je koliko će Gaddafi da izdrži taj vazdušni. Zatim drugo pitanje morala njegovih snaga i morala protivnika, pobunjenika. Ukoliko njegovi tenkovi zauzmu sam Bengazi, imam informacije direktno iz Libije, da je zelena zastava Libije izvešena na zgradi glavnog suda u centru Bengazija, da je došlo do pobune protiv pobunjenika. Libijska državna televizija je prikazala jedan senzacionalni snimak bivšeg ministra unutrašnjih poslova Abdela Yunusa, koji je prvi prešao na stranu pobunjenika na početku svih ovih događanja u Libiji, da se on sad vratio Gaddafiju. Doduše, mi ne znamo da li je taj snimak od ranije, da li su ga sad propagandno iskoristili ili nisu, ali ako Gaddafijeve snage uđu u sam Bengazi, onda mislim da će sve ostalo što je Zapad poduzeo biti izlišno. Onda ja ne znam koga će oni onda da bombarduju. Ukoliko dođe do velikih civilnih žrtava, kolateralne štete takozvane, i na strani Libijaca koji su za Gaddafija i oni koji su protiv Gaddafija, to će biti još jedna kompromitacija cele vazdušne kampanje. Pokazat će se su Nemci bili najpametniji što nisu htjeli da uzmu učešće u svemu tome. Hvala najlepše na ovim informacijama, na ovom komentaru.